Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ulama sepakat idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Misalnya Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sahih satu hadis, itulah pendapatku. Bahkan beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafas sunnah fatsruku qauli. Apabila kalian jumpai dalam kitabku sesuatu yang menyelisih sunnah, menyelisih hadis, tinggalkan pendapatku. Bahkan Imam Syafi'i menukil ijma' para ulama. Ajma'al ulama'ul muslimin, telah sepakat ulama kaum muslimin ala anna man istabada lahu sunnah la yahillu lahu ayyada'a li qauli hadith. Tidak halal baginya meninggalkan sunnah, meninggalkan hadis itu hanya karena mengikut pendapat orang lain. Bahkan Imam Ahmad juga mengatakan, la tuqalliduni wala malikan wala syafi'i wala auza'i wala sauri. Jangan bertaklid kepadaku, jangan bertaklid kepada Maliki, kepada Syafi'i, kepada Auza'i, kepada Sauri. Khudhu min haitsu akhadhu. Ambil agama ini dari mana mereka mengambil. Bahkan Imam Abu Hanifah itu sangat keras, Pak. La yahillu li ahadin ayakhudha bi qaulina. Tidak halal seorang pun mengambil pendapat kami. Malam ya'lam min aina akhadnahu. Kalau dia tidak tahu dari mana kami mengambil. Seluruh ulama imam yang 4 sepakat tidak boleh berpendapat dengan pendapat mereka kalau pendapat itu menyelisihi dalil.